Ego ndagyohewe kuronka uwo mwanya wo kusangira namwe ijambo ry'Imana. Ninafurahi kupata nafasi ya kuchangia nanyi neno la Mungu. Kandi muri imisi ikintu Imana yashize ku mutima wanje, vivyo hivyo siku ya leo kile ambacho Mungu ameweka ndani ya roho yangu ni mirongo ziri muri Vyakozwe ni katika Matendo ya Mitume igice ca kabiri sura yake ya pili. Ngomba dusome ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 12. Tutasoma mstari wa kwanza hadi 12. Kandi ngaha dusanga ya nkuru ya ukuza kwa mpwemu yera, wa nkuru ya kuvuga mu ndimi. Ni hapa tutakuta habari ya kuja kwa Roho, habari ya kunena kwa lugha. Ndibaza bamwe abakristo bamwe irabazazanya, irabagora iyi mirongo. Wakristo wa moja mistari hii inawatatiza. Kumbure ha Pentekote bariyumvira ko ni mirongo zabo gusa. Labda wa Pentekote wanafikiri hii ni mistari yao pekee. Ariko turazi ko nk'abakristo Biblia ni ya twese kandi mirongo yose zirafisa akamaro kuri twebwe. Lakini kwa Wakristo Biblia ni yetu na mistari yote ni ya faida kwetu. Intumbero yanje rero kumbure uyu munsi ni kudufasha kugira ngo dutahure iyi mirongo neza. Shaba yangu ya leo ni ili tupate kujua mistari hii vizuri. Reka dusome. Acha tusome. Igice ca kabiri Vyakozwe intumwa igice ca kabiri ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 12. Matendo ya Mitume sura ya kwanza sura ya pili mstari wa kwanza hadi 12. Umusi wa Pentekote ushitse, bose bari bakoraniye ahantu hamwe, haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka nkuguhuhuta ku muyaga w'inkomezi, gikwira hose mu nzu bicayemo, hababonekera imbeya zigabanganije nk'ibirimi vy'umuriro zibajako umwe. Ku murongo wa 4, bose buzuzwa mpwemu yera batangura kuvuga izindi ndimi uko mpwemu abahaye kuzivuga. Ku murongo wa 5, Yerusalemu hari abayuda bamyeho abagabo bubaha Imana baravuye mu mahanga yose yo munsi y'ijuru. Ico gihinda cumvikanye, hakorana abantu benshi barajorerwa kuko umuntu wese yumvise bavuga ururimi rw'iwabo. Barumigwa bose baratangara bati, mbega aba bose bavuga si abanyagalilaya? Kandi ni igiki gitumye umwe wese yumva bavuga ururimi rwiwe rw'amavukiro? Turi abapariti, abamedi, abelamiti, aba Mesopotamiya, Yudaya, Kapadokiya, Ponto muri Aziya, Furugiya, Pamfiliya, muri Egiputa, mu ntara za Libiya zihereranya ni Serene, abo i Roma bagerereye ino, abayuda hamwe n'abatoye idini yabo, abakirete n'abarabu, tukabumva bavuga mu ndimi zacu ibitangaza vy'Imana. Bose barumigwa, barazazanirwa, barabazanya bati, ibi ni ibiki? Imana ihezeke ijambo ryayo. Amen. Ikintu ca mbere tubona ngaha ni ko hari umusi wa Pentekote. Kile ambacho tunaona hapa ilikuwa sikukuu ya Pentekote. Ni vyiza rero dutahure Pentekote isobanura iki? Lazima tufahamu ya kwamba Pentekote tafsiri yake nini? Pentekote insobanuro yavyo ni imisi 50. Maana ya Pentekote ni siku 50. Kandi yari umusi mukuru w'Abayisirayeli. Tena ilikuwa sikukuu ya Waisraeli. Bari bafise umusi mukuru munini guturuta izindi yitwa Pasika. Walikuwa na sikukuu inaitwa ambayo kuu ya Pasaka. Pasika rero yari umusi mukuru bose bahimbaza kuruta izindi zose. Pasaka ilikuwa sikukuu wote wanasherehe kuzidi sikukuu zote. Ariko bari bafise uwundi musi mukuru. Lakini walikuwa na siku nyingine kuu, misi 50 inyuma ya Pasika. Siku 50 nyuma ya Pasaka. Turi kumwe? Tupamoja? Turi kumwe? Tuko pamoja? Nico gituma bayita uwo musi mukuru Pentekote. Ni ya musi mukuru misi 50 nyuma ya Pasika. Ndio maana wanaita Pentekote kwa sababu ni siku 50 nyuma ya Pasaka. Ariko uwo musi mukuru wari umusi wo kuzana, Pentekote yari umusi mukuru wo kuzana ivyimburwa vya mbere kushikanira Uhoraho ivyimburwa. Ilikuwa ni sikukuu ya kuleta malimbuko kumletea Bwana. Kushima Imana. Yani kumshukuru Mungu.
Rero muri Yerusalemu kenshi abayuda bakunda gukorana umunsi wa Pentekote kushikanira uhoraho ivyo Imana yabahaye. Wayahudi wamependa kusherehe siku hiyo na kumletea Mungu yale ambao Bwana amewabariki. Ariko ijambo Pentekote si jambo kigoye, ni ilisobanura umisi 50 ni wamusi mukuru. Neno Pentekote si neno kuu sana ya kushinda, ni siku maana yake 50. Ni misi 50 inyuma ya musi mukuru wa Pasaka. Ni siku 50 ukianza Pasaka. Rero hii mirongo iratubwira ko sasa mistari hii inatuambia ya kwamba muri uwo mwanya nyene wa Pentekote igiye hari abantu benshi Yerusalemu kushikanira uhoraho. Wakati huu wa Pentekote watu umati walikuwepo pale Yerusalemu kumtolea Bwana. Haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka. Ukaja ghafla kutoka mbinguni. Haje rero ico kimenyetso kigitangaza. Ukaja hiyo ishara ya uvumi ya ajabu. Turabona ko abantu baratangura kuvuga mu ndimi, abo abigisha ba Yesu. Sasa wanafunzi wa Yesu wakaanza kunena kwa lugha. Rero sasa ikintu ca mbere ni vyiza dutahure kuri ico kintu cabaye. Mucha muhimu tufahamu ni iki kitu kimetokea. Ni iratubwira ko ni ukuza kwa Mpwemu Yera. Inasema ni ukujilio wa Roho Mtakatifu. Kandi ivyabaye igihe Mpwemu yaje ni abantu bashoboye kuvuga mu zindi ndimi. Na kilichotokea wakati huo watu walianza kunena kwa lugha. Bashoboye kuvuga mu ndimi z'abandi bantu, waliweza kuzungumzia kwa lugha za wengine. Si amajambo zidafisi insobanuro ayo, ariko yari indimi zazizwi. Si maneno yenye haina tafsiri, ilikuwa ni malugha ambao yupo hapa duniani zinafahamika. Nico gituma ku murongo 8, ndio maana mstari wa 8 havuga ngo umwe wese yumva bavuga ururimi rwiwe rwa mavukiro. Kila umoja agasikia wanatamka lugha yake ya taifa. Hinzari ndimi zitazwi, zari ndimi z'abandi bantu, ni kuvuga ayandi moko, ayandi mahanga. Tukisema lugha zisiofahamika, lakini ilikuwa ni lugha za zingine mataifa. Ariko ikintu gikuru tukwiye kumenya ngaha, cha muhimu tufahamu hapa, niko ico kintu cabaye cari ikimenyetso ko Imana igomba guhindura uko ikora. Maana ilikuwa ni Mungu anataka kubadili namna anavyohudumu. Mu Biblia dufise isezerano rya kera. Katika Agano la Kale mu Biblia dufise isezerano kera kandi dufise isezerano risha. Tuna Agano la Kale na tuna Agano Jipya. Kandi uko Imana yakoze mu isezerano rya kera suko Imana yagombye gukora mu isezerano risha. Jinsi Mungu alitumika katika Agano la Kale sivyo amependelea kuendelea katika Agano Jipya. Ndazi ko mwebwe murabizi ku moto canke ku muduga, na nyinyi mnajua katika pikipiki wala kwenye gari hari gia, hari ama vitesse. Kuna gia. Urashobora kuba uragenda ku vitesse ya mbere, unaweza kwenda kwenye gia ya kwanza, unaingia kwa kasi fulani, hanyuma urafata ambriage ukainjira mu vitesse ya kabiri. Hapo unachukua ambriage na unaweka gia ya pili canke ya tatu, wala ya tatu. Ariko vitesse ya mbere sicho kimwe na vitesse ya gatatu canke ya kabiri. Lakini gia ya kwanza si sawa sawa na ya pili wala ya tatu. Ni kuvuga hari umuvuduko, hari igia kanaka Imana yagendeyeko mu sezerano rya kera. Kuna kasi fulani Mungu alitembelea katika Agano la Kale. Ariko Imana rero igomba guhindura gia, igomba guhindura vitesse. Sasa Mungu anataka kubadili gia, yani anataka kubadili vitesse. Uko yinjiye mu sezerano risha. Kwa sababu anaingia katika Agano Jipya. Kandi ngaha turabona ikimenyetso nka ugufatwa kwa ambriage iriko yaba ngaha kugira ngo bihinduke. Tunaona jinsi anagupunguza kama uchukua ambriage, maana anataka kubadili gia. Aha rero hari ikimenyetso cabaye kugira ngo abakristo ba mbere batahure ko bigiye guhinduka, ili wakristo wa kwanza wafahamu ya kwamba kuna badiliko. Ico gituma hari igitangaza kinini cabaye. Ndio maana imetokea ishara kubwa sana.
kandi ico gitangaza cari iki? Tena ishara hiyo ilikuwa nini? Abantu batigeze kwiga ururimi rushasha baratangura kuvuga mu rundi rurimi. Watu ambao hawakusoma lugha fulani wanaanza kuizungumzia. Ni nka kuvuga ngo jewe notangura kuvuga mu Gishinwa. Ni kama vile mimi naweza kuanza kuzungumza Kichina. Jewe sinigeze kwiga Igishinwa. Mimi sikuwahi kujifunza Kichina. Ariko ngaha Imana yashoboje abanyegalilaya benshi ntibari bize neza bagatangura kuvuga mu zindi ndimi batigeze kwiga. Mungu aliwawezesha wana Galilaya kuweza kuzungumza lugha ambazo hakuweza kusoma. Ariko tutahure ikimenyetso ni iki? Sasa tufahamu sasa ishara ni nini? Ni kintu kidasanzwe. Ni kitu si cha kawaida. Turi kumwe? Tu pamoja? Ni kintu kidasanzwe. Ni kitu ambacho si cha kawaida. Nimba cari kintu kibandanya uko nyene ntiyari kuba igitangaza. Kama ingelikuwa ni kitu kuendelea hivyo hivyo hangetokea sasa ishara. Turi kumwe? Tu pamoja? Ni kintu kidasanzwe cabaye nk'ikimenyetso ko hari ico kigiye guhinduka. Maana ni ishara imetokea ioneshe ubadiliko. Abantu bamwe baratahura ko kuko vyabaye uko na ubu niko biri. Watu wanachukulia ya kwamba gisi ilivyokuwa vile ndivyo na hivi naendelea. Oya, ico kintu jewe ngomba mutahure ko ni kintu cabaye kidasanzwe. Mufahamu ya kwamba ni kitu kimetokea si cha kawaida kugira ngo yereke ko hari ivyo bigomba guhinduka. Ili ya kwamba ioneshe ya kwamba kuna kitu kinabadilika. Hari gihe nshasha, hari muvuduko mushasha. Kuna kingine kipya, kuna kasi mpya. Reka rero tugerageze gutahura iyo muvuduko wa kera cyangwa gihe ya kera ni gihe nshasha. Acha sasa tufahamu iyo mwendo wa zamani na mwendo mpya. Mwisezerano rya kera, katika agano la kale, gihe nyamukuru cyangwa muvuduko namukuru Imana yagendeyeko, mwendo kubwa ambao Mungu alikazia na kutembelea kugira ngo ikiza abantu, ili aweze kuokoa watu, yari kuvuga ingo murabe uko Imana ya Israeli imeze. Ilikuwa njoo muone kisi alivyo Mungu wa wana wa Israeli. Muribuka ingene vyabaye? Munajua kisi imetokea. Mugihe cha Noa, mugihe cha Adamu bose bavuze ururimi rumwe. Munajua wakati wa Nuhu, wakati wa Adamu wote wamesema lugha moja. Ariko mu gice cha 11 bitanguriro, lakini sura 11 katika Mwanzo, muribuka Imana yashoye kugabura indimi, ikatandukana indimi. Mungu akagawa lugha tofauti. Hanyuma bose bakasabagira mwisi yose, indimi zose, amahanga yose. Wote wakaenea dunia nzima, lugha zote, mataifa kadhalika. Ariko Imana yatoye umuntu umwe. Lakini Mungu akamchagua mtu mmoja. Ninde? Ni nani? Abrahamu. Ibrahimu. Murabo bose, murayo mahanga yose Imana yatoye umwe. Katika mataifa yote hayo Mungu akachagua huyu mmoja. Avuga ngo biciye muri huyu nzohezagira bose. Ikipitia huyu nitawabariki wote. Kandi Imana yakoranye niyo hanga imwe. Tena Mungu agatumika na taifa hiyo moja. Wo muryango umwe. Kabila hiyo moja. Miaka ibihumbi. Miaka maelfu. Imana yavuze mu rurimi rumwe. Mungu akasema katika lugha moja. Turi kumwe? Tu pamoja. Nimba wagombye kumenya Imana vyari ngombwa. Kama ilikuwa kujua Mungu ilikuwa lazima ushike ku bantu b'Imana. Uchukulie kwa watu wa Mungu. Ukabamenye ukababona. Ujue na kuwaona. Utahure n'ururimi rwabo na ufahamu na lugha yao. Ico kicho mnavuze ngo muvuduko w'isezerano rya kera byari ingo murabe. Maana msingi wa neno la Mungu agano la kale kwa njoni mkaone. Reka tusome. Acha tusome. Bidufasha gutahura ivyo. Ili tuweze kufahamu. Tugende mu igitabo cha mbere c'ingoma. Tuende katika Mambo ya Nyakati, kitabu cha kwanza cha Mambo ya Nyakati, igice cha gatandatu, sura ya 6, ku murongo 32 na 33 na 31, 32 na 2 hadi 33. Igitabo cha kabiri c'ingoma, kitabu Mambo ya Nyakati, kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati, igice cha gatandatu, sura yake ni 6, kumurongo 32 na 33, mstari wa 32 hadi 33. Aha ni mirongo igihe Salomo ariko arawugurura ingoro. Hapa ni mstari wakati Salomo akifungua hekalu amejenga.
kandi aratahura intumbero y'ivyo bintu vyo ya Israeli gusenga imana yabo. Anafahamu hiyo shabaha ya wana wa Israeli kuomba Mungu wao. Aratahura uwo muvuduko. Anajua ile kasi. Ko hari abantu bazoza kubona imana y'ukuri y'Abayisraeli. Kuna watu wataona Mungu wa kweli wa wana wa Israeli. Kuko abisi bose bari bakurikiye imana zabo ibigirwamana, sababu walimwengu walikuwa wakiwa na miungu, ariko intumbero y'Imana yari mwebwe Abayisraeli baho neza ni imana yanyu y'ukuri kugira ngo abandi nibaze kufatana namwe babone imana y'ukuri. Ilikuwa shabaha ya Mungu wa Israeli waishi na Mungu wao ili na mataifa yaone na aje kuweza kushirikiana na Mungu wa kweli. Reka dusome rero igitabo cha kabiri c'ingoma igice cha 6 ku murongo 32. Mambo ya Nyakati sura ya 9 mstari wa 10 ya 6 mstari sura ya 6 mstari wa 32. Kandi n'umunyamahanga atari uwo mu bantu bawe b'Abayisraeli niyaza avuye mu gihugu ca kure azanywe n'izina ryawe rihambaye, ububasha bwawe bukomeye n'ubushobozi bwawe, nuko niyaza agasenga atumbereye ingoro, uzovyumve uri mwijuru aho uba, uwo munyamahanga umuhe ivyo azoba agutakambiye vyose, bituma amahanga yose yo mwisi amenya izina ryawe, bakubahe nk'uko abantu b'Abayisraeli bakubaha, kandi bamenye niyo ngoro nubatse ko yitwa iyo izina ryawe. Amen. Amen. Muradbona rero yatawe ko intumbero ni kugira ngo abanyamahanga bashike bamenye imana y'ukuri. Shabaha ni kusema mataifa waje na wajue Mungu wa kweli. Cyo gituma navuze ngo umuvuduko Imana yagiyeko mu Isezerano rya Kera ni ingo murabe imana y'ukuri. Maana shabaha ya Mungu katika Agano la Kale ilikuwa njoni mkaone Mungu wa kweli. Tusome ahandi mu Yesaya 60 ku murongo wa 3. Tudasoma Isaya 16 mstari wa 3. Yesaya 60 ku murongo wa 3. Yesaya 60 mstari wa 3. Yavuze havuga amahanga azoza ku muco wawe n'abami bazoza ku gukayangana kwawe. Ni kuvuga, ni kusema igiye hari umuco, wakati kuna nuru irakwega maso, sivyo? Nuru inavuta macho. Muri imisi nta muyaga nkuba mwiza hari ahavumbura n'ikibazo. Umeme si zaidi, ni swali hiyo. Ariko igiye hari umwijima hose hanyuma ukabona itara iraka, ni ngombwa amaso yawe agende hajya. Wakati kuna giza alafu taa inaangaza, lazima macho yakazie kule. Nibikoko biraza ku muco na minyama inakuja kwenye nuru, sivyo? Ndio. Umuco irakwega ibintu, nuru uvuta vitu. Imana rero yagombye Israeli, Abayisraeli babe umuco, uwo ihanga imwe ibe umuco. Mungu alipenda Wayahudi wala Waisraeli wawe nuru, kugira ngo ayandi mahanga yose, ili mataifa yote amaso yabo agende kuri Abayisraeli, ili macho waangazie kwa Waisraeli. Umuco wa Abayisraeli kwega amaso ya mahanga yose kugira ngo baze bamenye imana y'ukuri. Nuru ya Waisraeli inavuta mataifa ili wajue Mungu wa kweli. Bave mu mwijima wo gusenga ibigirwamana bashike mu muco wo kumenya imana y'ukuri. Waondoke katika giza ya kuabudu miungu ili wawezi kumwabudu Mungu wa kweli. Kuvuga twavuze imana yakoranye n'ihanga imwe mu Isezerano rya Kera. Wakisema Mungu ametumia na taifa moja katika Agano la Kale. Ariko imana yagombye no gukiza abanyamahanga. Lakini na Mungu amependa kuwaokoa mataifa. Ariko byari ngombwa bave mu mwijima bashike mu muco wa Abayisraeli. Lakini ilikuwa lazima watoke katika giza waingie kwenye nuru ya Waisraeli. Amen. Amen. Muribuka inkuru ya Rusi. Mnamkumbuka habari ya Rusi? Rusi yahevye iwabo, yahevye imana yiwe ya kera. Rusi ameacha Mungu wake wa zamani. Yabwiye inabikwe wiwe, akamfuata mambo yake, akasema urendapo ndakwenda. Imana yawe izoba imana yanje. Mungu wako takuwa Mungu wangu. Amen. Amen. Byari ngombwa ahebe, ilikuwa lazima aache mico yiwe ya kera, tabia yake ya zamani. Byari ngombwa ahebe ururimi rwiwe rwa kera, lazima aache lugha yake ya zamani, afatane na Abayisraeli, ambatane na Waisraeli kugira ngo amenye imana y'ukuri, ili ajue Mungu wa kweli. Amen. Amen.
cyo gituma navuze ndasubiramo umuvuduko wa isezerano rya kera yari ingo murabe. Ndiyo maana nasema nikirudi Waisraeli ilikuwa njoo muone Mungu wa nuru. Ariko hiyo mirongo twasomye mu byakoze n'intumwa, lakini hii misali tumesoma katika Matendo ya Mitume ni kimenyetso ko Imana ubu igomba guhindura. Ni ishara ya kwanza Mungu anakwenda kubadili anavyotumika. Amen. Amen. Byari bigoye, ilikuwa tatizo. Twebwe turi ngaha, sisi tu hapa. Jewe ndazi ko nta numwe nga azi Igihebrayo. Mnajua nyinyi hakuna hata mmoja anajua Igihebrania. Na jewe nize gake ariko sinshobora kumenya, sikuvuga ngo ndamenye Igihebrayo neza. Na yeye ameweza kusoma kidogo nusu, lakini hawezi kusema anajua vizuri. Twebwe twari kumenya Imana gute? Sisi tungejua Mungu namna gani? Byari kuba ngombwa twese twimuke tugende. Ilikuwa lazima sote tuhame na twende kuba Yerusalemu, kuba Yudaya, kule Yudaya, tumenye Imana, tujue Mungu, tufate rugendo nkawa umwamikazi wa Ethiopia. Tukamate safari kama vile yule Ethiopia. Manidufashe. Mungu atusaidie. Byari bigoye, ilikuwa ni hatari. Ariko ngaha, lakini hapa hari kimenyetso cabaye, kuna ishara imetokea. Nimba isezerano rya kera yari ingo murabe, kama agano la kale sema njoni muone, isezerano risha umuvuduko w'Imana, agano lipya Imana igenderako kugira ngo ikiza abantu. Mungu ananena na okoa watu. Ni genda ubabwire. Nasema nenda ukawaambie. Amen. Amen. Vyahindutse. Vinabadilika. Vitesi ya mbere ingo murabe. Ya kwanza ni njoni mukaone. Arinjira mu vitesi ya kabiri genda rero ubabwire. Sasa ya pili nenda muambie. Genda shika hano hose mwisi. Nenda fika mahali popote ulimwenguni, mahanga yose, katika mataifa yote, ndimi zose, katika lugha zote, kugira ngo bamenye Imana, ili wajue Mungu. Amen. Amen. Bazomenye Imana gute? Watajua Mungu namna gani? Si ni ngombwa umuntu ababwire? Si lazima waambie. Nivyo Paulo yavuze? Niyo Paulo amesema. Bazovyumva gute igihe nta muntu arababwira ubutumwa bwiza? Batasikiaje bila mtu kuambia habari njema? Bega je, nimba mu Israeli yari gushika ngaga tangura kutubwira ubutumwa bwiza mu Gihebrayo, hari umwe yovyumva? Mu Israeli akija hapa na kwanza kusema katika Gihebrania, nani atasikia? Nta numwe, hakuna hata mmoja. Sinzi ko muratangura gutahura akamaro kicho kimenyetso. Sasa sijui kama unaweza fahamu faida ya ishara hii. Imana yakoranye mu rurimi rumwe imyaka ibihumbi. Mungu amesema kwa lugha moja miaka maelfu. Ariko aha vyahindutse. Lakini hapa vinabadilika. Ubu abantu baratangura kuvyumva. Hapa watu wanaanza kusikia. Raba ngako ku murongo wa 11. Angalia hapa kwenye mstari wa 11. Abakirete na Barabu tukabumva bavuga mu ndimi zacu ibitangaza by'Imana. Na Warabu tunawasikia wakisema kwa lugha zetu ishara za Mungu. Amen. Amina. Wewe mzee, na mwavyumvise ubutumwa bwiza mu Congereza, mu Gishinwa, mu rurimi rwahe? Mu Kirundi. Amen. Amina. Yashoboye kuvyumva ubutumwa bwiza mu rurimi wewe. Tumeweza kusikia habari njema kwa lugha yetu. Amen. Amina. Twebwe ubu sisi sasa turabitahura ko ni ibintu bisanzwe. Tunafahamu ya kwamba ni mambo ya kawaida, ni kawaida. Ariko kuba Israeli, lakini kwa wana wa Israeli yari ibintu bitoroshe. Ilikuwa si kitu kawaida. Imana yacu, Mungu wetu, inavuga mu hizi ndimi kweli? Anaweza kusema kwa lugha zingine? Oya. Hapana. Ni Imana ya Waisraeli. Mungu wa Waisraeli. Ururimi kwa Waisraeli ni Hebrayo. Lugha wa Waisraeli yani ni Kisayuni. Imana kuvuga mu yindi ndimi. Mungu hawezi kusema kwingine lugha. Nibashaka Imana yacu nibaze. Kama wanataka Mungu wetu ni waje kwetu. Sivyo? Ndio. Nico gituma vyakoze n'intumwa turabona ikibazo kinini mu gitabo cyose ni Abayuda Abaisraeli kuvyumva ko abanyamahanga barimo. Ilikuwa tatizo Wayahudi wasikia kwamba na mataifa yameingizwa. Byari bigoye. Ilikuwa tatizo. Usomye igitabo cyose cy'ivyakoze n'intumwa urabona ni ikibazo ikigaruka kenshi. Ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume swali hii hurudi kadhaa mara kwa mara. Kweli abo banyamahanga bashobora guhabwa mpwemu yera? Hakika na mataifa wanapata Roho Mtakatifu. Mbega nimba barafatana natwe, si ni ngombwa bafate imico yacu n'ururimi rwacu? Sasa kama wanakuja tuungane, si lazima wafate tabia zetu, mila zetu na lugha zetu. Baragize inama nini cyane, wakafanya shauri kuu sana.
kugira ngo batahure ico kintu ili wafahamu kitu hicho. Barakene gukebwa mbega, barakene gukora ibi nibi. Sasa hawa lazima watohara, watende nini na mengine na hivi. Ni maana yacu. Ni kwa Mungu wetu. Ariko ico kimenyetso, lakini ishara hii shabaye mu gice cha kabiri ilitokea katika sura ya pili. Shari kintu cigitangaza kugira ngo batahure bavyumve. Ilikuwa ishara ili wafahamu na wasikie. Imana iravuga mu zindi ndimi na ya kwamba Mungu anaweza kuzungumza kwa lugha zingine. Amen. Amen. Yesu nawe yatahuye ingene ivyo bintu vyahindutse. Yesu naye agafahamu gisi mambo hiyo amebadilika. Reka tusome kwanza mu Matayo 15. Tutasoma Matayo 15. 21 gushika ku 24. 15:21 hadi 24. Aha ni igihe Yesu yagiye mu banyamahanga ariko aratembera n'abayigishwa biwe. Hapa ni wakati Yesu ametembelea kwa mataifa akiwa na wanafunzi wake. Hari umumama yaje, umunyamahanga kazi. Kuna mama mtaifa amekuja. Reka dusome ku 21. Tutasoma 21. Yesu arahava aja muri Tiro na Sidoni, ni kuvuga ni banyamahanga. Yani Tiro na Sidoni ni katika mataifa. Umunyakanani kazi aba mu ntara yaho aratakamba ati ngirira imbabazi mwami wa Dawidi, umukobwa wanje afashwe nabi na daimoni, nawe ntiyamwishuye ijambo na rimwe. Abigisho biwe baza aho ari baramwinginga bati murungike kuko agenda aratuvugiriza induru inyuma. Arabishura ati sinatumwe ku bandi atari ku ntama zazimiye zinzu ya Israeli. Manirufashe. Mungu atusaidie sana. Yesu yavuze sinatumwe ku bandi atari ku ntama zazimiye zinzu ya Israeli. Sikutumwa kwa wengine ijapokuwa kwa kondoo zilizopotea za wana wa Israeli. Manirufashe. Mungu atusaidie. Aha, Yesu aracari ku muvuduko wa mbere. Hapa Yesu angali ku kasi ya kwanza. Aracari mu isezerano rya kera. Angali kwa agano la kale. Jewe naje ku Baisraeli. Mimi nilikuja kwa Mayahudi. Huyu ni manyamahanga. Huyu ni mtaifa. Antama zazimi ya Baisraeli nizo naje zilizopotea za Waisraeli ndizo nilikuja kuongoza. Manirufashe. Mungu atusaidie. Ego turazi ko uwo munyamahanga yatakambira Imana hanyuma Yesu yamufashije. Lakini tunajua yule mtaifa amemulilia Mungu na akamsaidia. Ariko ni vyiza dutahure ko na Yesu yatahuye ico kintu ko mu isezerano rya kera Imana yakoranye n'ihanga imwe Israeli. Na Yesu alifahamu ile ya kwamba agano la kale Mungu ametumika na taifa moja ya Waisraeli. Ico gituma yavuze kujya. Niyo maana alisema vile. Ariko Yesu nawe yatahuye ko. Lakini Yesu naye amefahamu ya kwamba bigiye guhinduka. Binakwenda kubadilika. Amen. Amen. Yesu yatahuye ko umuvuduko ugiye guhinduka. Yesu alifahamu ya kwamba kasi inaenda kubadilika. Tusome muri Yohana igice cha 10 ku murongo wa 16. Tutasoma Injili Yohana 10 mstari wa 16. Yesu yavuze ngaha kandi mfise izindi ntama ninazo zingine kondoo zitari izo muri uru rugo, si katika zizi hili, nazo nyene birankuye kuzija imbere, nayo yamkini niziende mbele, zizokumva ijwi ryanje, zitasikia sauti yangu. Hazoba umukuku umwe n'umwungere umwe, kutakuwa zizi moja na mchungaji moja. Amen. Amina. Amen. Amina. Yesu yatahuye ko bigiye guhinduka. Yesu alijua inaenda kubadilika. Ego ndafise uwo mukuku. Sasa unajua Israeli, intama za Israeli ziri ngaha. Sasa kondoo ya Israeli ni hapa. Ariko hari izindi ntama. Lakini kuna kondoo zingine. Amen. Amina. Ni jewe na wewe. Mimi na wewe. Kandi nzobahamagara. Tena nitawaita. Bazovyumva. Watasikia. Nabo nyene bazoinjira mu mukuku. Na wataingia katika zizi. Amen. Amen. Mbega. Je, no vyumva gute? Mimi nitasikiaje? Nzovyumva umuhamagaro umwungere gute? Nasikia mwito wa mchungaji je? Nimba ntavuga mu rurimi rwanje. Kama asiseme kwa lugha yangu. Manidufashe. Mungu atusaidie. Sinzi ko muravyumva ico kintu. Sisikie mnasikia kitu. Ne stida. Umwungere yahamagaye mu Giheburayo imyaka ibihumbi n'ibihumbi ubu agiye guhindura. Mchungaji ameita kwa Giebrania miaka maelfu na maelfu anaenda kubadilisha. Ico gituma biratangaje. Ndio maana ni ishara. Mstari wa 11 bavuga baratangara. Mstari wa 11 wanashanga. Ndimi zacu. Tunasikia wanazungumuza kwa lugha zetu. Ibitangaza vy'Imana biravuga mu ndimi zacu kweli. Ishara za Mungu utokea kwa lugha zetu kweli. Amen. Amen. Twari kure. Tulikuwa mbali. Twebwe turi zini ntama. Sisi ni kondoo zingine. Ariko
lakini umwungere mchungaji yagize umugambi alifanya miladi wo kurungika abantu kupeleka watu kutubwira ubutumwa bwiza ili watutolee habari njema mu rurimi twumva katika lugha ambayo tunayosikia. Amen. Nigitangaza ni ishara na ajabu. Navuze ni namaze kubivuga twebwe turabifata nk'ibisanzwe ko Imana ivuga. Sisi tunakamata kama reja lakini si reja. Ko Imana ivuga mu rurimi ya kwamba wacu. Mungu anasema katika lugha yetu. Niko hari umuntu yaje. Sasa kuna mtu alikuja akatubwira akatuambia umwungere yakoresheje ijwi giwe kuduhamagara. Mchungaji ametumia sauti yake kwa kuita. Amen. Amen. Uwo muvuduko mushasha hii kasi mpya turabibona mu gice ca mbere aho nyene mu vyakoze n'intumwa. Tunayaona hapa sura ya kwanza katika Matendo ya Mitume ku murongo wa 8 mstari wa 8. No murongo uhambaye mu gitabo cyose. Ndiyo mstari kuu sana katika kitabu chote. Gice ca mbere ku murongo 8. Sura ya kwanza na mstari wa 8. Ariko muzohabwa ubushobozi, lakini mudapewa uwezo Mpwemu Yera niyabazako. Roho wa Bwana akiwajilia. Ubushobozi yo kugira iki? Sasa ni uwezo wa kufanya nini? Muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe. Mutakuwa mashahidi ya kunishuhudia. Hehe. Wapi? Yerusalemu. Yudaya na Samaria. Hanyuma no gushitsa ku mpera y'isi. Hadi mwisho wa dahari. Amen. Amen. Mpwemu yaje, Roho amekuja kugira ngo ishoboza abantu kuvuga ubutumwa bwiza, ili awezeshe watu kusema habari njema, kushingira intahe Yesu, kushuhudia Yesu. Aha uba hapa unapoishi, aha hafi na hafi, hapa karibu na karibu, na kure ku mpera y'isi, na mbali hadi mwisho wa dahari. Amen. Amen. Mpwemu rero ukuza kwa mpwemu byari ngombwa habe ikimenyetso kidasanzwe. Kuja kwa Roho ilikuwa lazima na ilikuwa ishara isiyo ya kawaida. Byari ngombwa. Ilikuwa lazima. Kuko Imana yahinduye ikintu gikomeye. Kwa sababu Mungu amebadili kitu kikuu sana. Ubu singo murabe nigenda mubabwire. Sasa inakuwa natoka njoni muone, inakuwa nenda muambie. Amen. Amen. Cyo gituma jewe ndibaza abantu benshi barataure hizo mirongo nabi. Nafikiri watu wengi wanafahamu mistari hii vibaya. Bariyumvira ko n'ubu nuko bimeze. Wanafikiri na hivi ndivyo ilivyo. Ubu abantu bashobora kuvuga ibintu bidatahurika. Watu wanaweza kusema mambo yasio twese tuvuge mu tuvugane n'Imana n'ururimi rwawe. Kila mmoja aseme Mungu na Mungu kwa lugha yake. Akavuga mu bintu bidatahurika. Si kama kwa lugha ambao hazifahamiki. Ariko sivyo. Si kweli. Imana yashoboje abo babigisha bambere. Mungu amewezesha hawa wanafunzi wa kwanza bashobore kuvuga mu zindi ndimi, ili waweze kusema katika lugha zingine, kugira ngo ili ya kwamba bavyumve, wasikie ko ubu umwongera ariko arahamagara mu zindi ndimi, ya kwamba mchungaji anaita kwa lugha zingine. Amen. Amen. Ariko kuko cari kimenyetso, lakini kwa sababu ilikuwa ishara, si ngombwa bibandanye, si lazima iendelee. Ikimenyetso ni kintu kidasanzwe, maana ishara ni kitu cha kawaida. Ibintu bisanzwe ni uriga ururimi kugira ngo ubivuge. Kitu cha kawaida unaweza kuiga lugha na uwezi kuluzungumuza. Leo ndiko ndagerageza kuvuga mu Kirundi. Mimi najaribu kusema kwa Kirundi. Ego ndazi ko Mpwemu Yera niwe ariko aranshoboza kugira ngo ndabishoboze. Najua na Roho wa Bwana ananiwezesha ili niweze kujaribu. Ariko nize, lakini ngombwa ngerageze nkora. Lakini nilisoma, ni lazima nijaribu nifanye. Ariko ni Mpwemu Yera iriko aranshoboza. Lakini Roho wa Bwana ananiwezesha kugira ngo muvyumve ili musiki nigisi navyosema. Ariko si ngombwa ubu Mpwemu ikore kugya yakoze wa musi. Lakini si lazima Roho afanye kisi alitumika siku ile. Wa musi yakoze ikintu kidasanzwe kibe ikimenyetso ko vitesi irahindutse. Nukuwa siku ile alifanya ishara si ya kawaida, maana mambo yanabadilika. Cyo kitu mnavuze ngo ni ibintu bibiri. Niyo maana nisema ni mambo mawili. Chambere izo ndimi ivugwa ngani ni ndimi zizwi. Maana cha kwanza lugha hizi unazosikia hapa ni lugha ambazo zinafahamika. Si bintu bitavugwa mu isi. Si lugha ambao duniani hazipo, zipo mahali fulani fulani. Cha kabiri, cha pili, turatahura ko
ico kimenyetso ubu ntibandanya kurya. Maana yake tunafahamu ya kwamba ishara hiyo haiwezi kuendelea vile kwa sasa. Ego ubu ubutumwa bwiza ramaze kugenda, iravugwa mu ndimi nyinshi. Ndiyo, kwa siku hizi tunasema habari njema kwa lugha mingi, ariko si ngombwa ibe kimenyetso nka kurya. Lakini si lazima iwe ishara kama vile. Mukurangiza rero, kumaliza sasa, ngomba tutahure tureke kutwagwa ni nyigisho z'ibinyoma. Tufahamu tusiende kwa mafundisho ya ongo. Kutauri hiyo mirongo nabi ya kufahamu mistari hiyo vibaya. Kuko naho Paulo avuga ngo naho novuga mu zindi ndimi n'indimi ya bamarayika. Paulo anasema hata nikisema kwa lugha, hata kwa lugha za malaika, ariko nta rukundo mfise, bila upendo ha nyungu igira, yote ni bure. Abandi bavuga ngo hizo ndimi za malaika nizo nkeneye. Na wengine wanasema ninahitaji lugha hizo za malaika. Ariko ntibatahura, lakini hawafahamu. Kuko Paulo alikavuga ngo naho, Paulo anasema naho novuga, ingawa nitazungumuza, hata kama ningeweza kusema, hata kama ningeweza kuzungumuza. Tulikumwe? Si kuvuga ngo arabizi kuvuga mu rurimi rwe malaika, oya. Si kusema ya kwamba anajua kuzungumuza lugha ya kimalaika. Aravuga ngo mwebwe abakorinto bashaka kwishira hejuru kuko mu shingiro ryacu hari abantu bavuye mu mahanga atandukanye, rero turagira ikoraniro mu ndimi nyinshi, twebwe turahambaye. Wakorinto wamejiweka juu, anasema kuna watu mingi wamekuja hapa, tudasema kwa lugha mingi, maana yake si tuko maridadi. Ni nka kuvuga ngaha mwebwe mugira ikorari iririmba mu Congereza, indi iririmba mu Gifaransa, indi mu Kiswahili, ya kuimba Kiingereza, Gifaransa na Kiswahili. Bashatse kwishira hejuru kuri ibyo bintu, wametaka kutipandisha juu. Paulo nikarabereka, Paulo hapa anaonyesha hivyo si nta kamaro kigira nimba ntimukundane. Hayo yote ni bure kama hamuna upendo. Naho nari kuvuga mu rurimi rw'abamalaika, hata kama ningeliweza kusema kwa lugha za mamalaika, hari urukundo mvise, bila upendo akamaro ni bure. Sinzi ko muravyumva ico kintu. Sijue mnasikia kitu. Si kuvuga ngo abantu barashobora kuvuga mu ndimi za mamalaika, ntibashobora. Paulo arabitanga hakaro. Si kusema ya kwamba Paulo anaweza kusema katika lugha za malaika, hapana. Wewe hata ko hari ndimi murabizi zabandi yane mahanga za kure. Wale wanajisifu ya kwamba wanajua lugha za mataifa ya mbali. Nakugira ukuri, jini mimi naambia ukweli, naho nari kuvuga mu rurimi rwa mamalaika, hata kama ningelisema kwa lugha za malaika, ariko nta rukundo mfise, lakini sina upendo, akamaro ni bure. Ariko abantu baratahura nabivuga watu wanafahamu vibaya, mimi najua kusema, wanajua kusema lugha hata za kimalaika. Sivyo, si kweli, sivyo, si kweli. Nta muntu azi kuvuga mu rurimi rw'abamalaika, hakuna mtu anajua lugha za kimalaika. Amen, amen. Ariko ngomba kurangiza, nataka kumaliza ku kintu kimwe, kwa kitu kimoja. Mbega je, turazi ko wewe wavyumvise ijwi rya umwungere mu rurimi rwawe, umesikia sauti ya mchungaji. Uwo mwungere nyene, huyu mchungaji agomba guhamagara n'izindi ntama nka wewe, anataka kuita kondoo zingine kama wewe. Amen, amen. Mbega urabwira abantu ubutumwa bwiza, unawaambia watu habari njema. Mbega umwungere ariko arahamagara abandi iciye mu kanwa kawe, wewe kinywa chako kama mchungaji unaita wengine. Yesu niwe mchungaji, yeye ni mchungaji, umwungere yeye ni mchungaji mkuu, agomba gukoresha akanwa kawe kuhamagara abandi. Tena anataka kutumia mdomo wako aite watu. Mbega uriko rabahamagara muri Yerusalemu yawe, sasa wewe katika Yerusalemu yako unafanya kazi. Mbega uriko rababwira no mu ntara za hafi nka Yudaya, unawaambia katika mikoa ya karibu kama Yudaya na Samaria. Mbega witeguye no kujabuka imbibe mu zindi ndimi, unakubali na kuvuka mipaka katika lugha zingine kumhera y'isi, yani kwa mwisho wa dahari, kubwira n'abandi, ili na wengine. Hari zindi ntama ziva mu mahanga yose, kuna kondoo zinaishi katika mataifa yote. Imani ngomba kubahamagara, Mungu anataka waitwe. Amen, amen. Ni ngombwa twese, ni lazima sote tuwe muri ivyo bikorwa, tuwe katika kazi hizo. Twese tuvuge muri Yerusalemu yacu, sisi tuanze kwa Yerusalemu yetu. Bamwe nabo ni ngombwa bagende mu zindi ntara, wengine waende katika mikoa mingine. Hariho na bamwe bake bazogendana ku mpera z'isi, na wengine wachache wataenda mwisho wa dunia. Nivyo
kamaro chaba missionary, sivyo? Ndio maana ya missionary. Missionary ni umuntu ajabuka imbibe. Missionary ni mtu anavuka mpaka fulani kugira ngo abwira abandi, ili awambie watu. Amen. Amen. Akama canke insobanuro y'umumissionary n'umuntu ajabuka urubibe canke imbibe. Tafsiri ya missionary ni mtu anavuka mpaka na kwenda kubwira ubutumwa bwiza, usema habari njema. Nimba ni imico zitandukanye canke ururimi rutandukanye, kama ni tabia fulani tofauti na lugha tofauti, eko n'umuntu aremera kugenda kubabwira. Mtu anaweza kubali kwenda kuambia. Si twese dushobora kugenda, si sote twende, ariko ni vyiza buri shengero, lakini ni vizuri kila kanisa ibe muri byo bikorwa, iwe katika kazi hii yo gushigikira abantu kugenda no kumpera zisi, yani kuunga watu na kuwasaidia waende hadi mwisho wa dunia, kugira ngo nabo nyene bavyumve, ili na wao wasikie yumungere ya sauti ya mchungaji. Abavyumvise jambo Imana baheza. Mungu awabariki sana.